Assalomu alaykum. Biyoyin praktika می‌کنیم انگلیسی و روسیمون گپزنیشه. با یاردم chatgpt بسیار میگن که اون کسی خودشون به روسی یا به انگلیسی گپزنیم همین مشکلی را انا که chatgpt حل کرده. بیاین گام بزنیم. برای استفاده برای مچی نمی значок هست значок наушнико нам да зер می‌کنیم میجخیم. Давай будем говорить на русском. Ты будешь задавать мне вопросы, а я буду на них отвечать. И если я совершаю ошибки, ты исправляй их. Конечно, без проблем. Давайте начнем. Какой ваш любимый сезон? Мой любимый сезон это, я бы сказал, зима. Почему? Потому что зимой прохладно, точнее даже холодно, и из-за этого можно легко заниматься учебой, преподавать и еще самому изучать что-то новое. А летом, когда тепло, это все дается сложнее. Зимой действительно легче сосредоточиться на учебе и самообразовании из-за прохладной погоды. А что вам больше всего нравится делать зимой? Также зимой я люблю заниматься спортом, и почему-то зимой это лучше даже получается. И еще, ну, люблю я заниматься спортом не на улице, конечно, а внутри помещения или, как говорится, дома. Зимой занятия спортом в помещении звучат как отличная идея. Какие виды спорта вам нравится заниматься в зимнее время? В основном воркаут — это имеется в виду отжимания, стойка на руках, ну и также можно поиграть в футбол, ну, в помещении, конечно же. Очень интересно. Воркаут и футбол в помещении – отличные способы оставаться активным зимой. А как часто вы занимаетесь спортом? Раньше занимался очень часто, теперь из-за того, что много работы, получается меньше. Понятно, иногда работа забирает много времени. А в таком случае сложно находить время на спорт. Как вы обычно находите баланс между работой и личным временем? Ana iyi bet practica ba zaboni rusi, ana که بیای گام میزنی با زبانی انگلیسی دیدن که زور قتیل گام میزنه و در کوبش خطاگیت اسپراید میکنه انا که بیایم با زبانی انگلیسی. I want to practice my English. Let's do it this way. You will be asking questions, I will be answering them, and if I make mistakes, you correct them. Sure, let's get started. What's your favorite way to spend a weekend? I like to spend my weekend by playing football, and also by learning something new. Great. Playing football and learning something new sound like productive ways to spend your weekend. What do you enjoy learning about the most? I like to, it doesn't matter. For example, I like to know something new about English or math or physics or chemistry. It doesn't matter. Got it. You enjoy learning new things about English, maths, physics, or chemistry. That's a wide range of interests. What's the most fascinating thing you've learned recently? Recently, I didn't learn something new for myself, but I learned how to teach. I learned the new method of explaining sine and cosine, which I like now a lot. That's impressive. Learning a new teaching method for explaining sine and cosine must be useful. How did you find the new method compared to how you used to teach it before? I found it because of my new student. I explained him in a traditional way, and he didn't understand it well. And after I came up with this new method. That's a great adaptation to find a method that works better for your student. Adapting teaching methods to suit different learning styles can make a big difference. How did your student respond to the new way of explaining sine and cosine? He liked it a lot.
And to be honest, I liked it a lot. I liked it a lot too. It sounds like your student responded positively to the new method. Finding effective teaching strategies can be really rewarding. اینا دیدسن میتونین که پرکتیک کنین هم انگلیسی هم ریتونا با دوای بو گازدگیتون کو همش در استوریاتون چی میشه و سخرانی میشه و میتونین یه بار دیگه ای بولوش بختون خونده بروین. امیدوارم که همین ویدیو در شما полезný بود. با همین خیر.